Sada ćemo promeniti imena tekst boksova kako bi kod bio pregledniji. id marka model maksimalna brzina težina. Također ćemo promeniti ime tabele. Zatim ćemo otvoriti Microsoft Office Access. Nadam se da imate već instaliran Microsoft Office sa Accessom. Međutim, ja imam staru verziju, neku 2007. čini mi se, tako da nadam se da je isti princip i kod novih verzija. Kliknite na blank database. Ime bazi podataka bit će automobili. Kliknite create. Zatim u levom gornjem uglu imate kockicu na kojoj piše view. Kliknite na design view. Zatim stavit ćemo ime tabele. Stavit ćemo informacije automobila. Sada ćemo kreirati mesta u koje ćemo da smeštamo naše podatke. Dakle, imamo prvi red, to je id, koji je također primarni ključ i kojom ćemo staviti da bude tipa podataka number i zatim field size stavit ćemo da bude integer. Idemo dalje. Sljedeće smo rekli da je marka automobila, dakle kucamo marka. Tip podataka ostavljamo tekst, field size ok. Dakle ovdje kontrolišemo koliki unos karaktera dozvoljavamo. Sljedeće je model. Također ostavljamo tekst. Sljedeće je maksimalna brzina. Koje ćemo staviti... Hajde stavit ćemo integer kako bi radili sa različitim podataka i objasnili neke stvarčice. Stavit ćemo number i također ćemo staviti da kad bude integer. Sljedeća stavka je, čini mi se, težina. Također ćemo staviti number, stavit ćemo da bude tipa integer. Dakle, kliknut ćemo na save as. Možemo da kliknemo na 2007. ili 2002. 2003. Uglavnom razlika je u ekstenziji fajla. Mislim da je na 2002. 2003. MDB, a na 2007. ACCDB. Uglavnom ja ću koristiti 2002. 2003. Kliknite yes. Kliknite yes. I snimit ćemo je na desktopu. Dakle, gdje je naš projekat, prodavnica automobila, bin debug. Kliknite save. Ako kliknemo dva puta na informaciju automobila, prikazat će se naša baza podataka. Kao što vidite imamo 6 kolona, to jest 5 kolona. Prva je identifikacioni broj, marka, model, maksimalna brzina i težina. Dakle, zatvorite Microsoft Access. Otvorit ćemo
Visual Studio и кликнат ćemo 2 пut на dugme sačuvaj.